Sambul binakana turanga marama dhorbo keke munina ngonelewa keke munina isulsoli nonda ndo batatalema ena ndo nangauna ni nonda mai VOC ene ulutanga nonda kune bata ke karisto sabambula sakatalutu eni be kemunike na lubini kalu ena sana itin kabani nonda bonua ena nonda be korba turanga kena nonda be korba dakaka sabambula tu eni na ngauna tali ni nonda mai VOC tali na bosni kalu wambula be kemuni na wekango ni siama tumai na biasa burubura na be bononi sandu ibingarabi tukina kena nomuni be mata bobali wambota ninda na kune kalunga tabata na nonda bitalanoa mai na bosa ni kalu wambota ni sa buke kenda tiko na turanga na nonda bagararamatai na bosa ni kalu na buku ni ulutanga ni kambimbindi na nonda kune bata ke karisto ni utu ni ngaunongo pako sibi na nonda mbula ni lako bata ke na kalu nonda beta uraki bata ke na turanga kambimbi na be bonua keve enda mbula bolikina menda kune ninda tu bata ke karisto ena nonda itobo ena nonda ibalbala ena nonda ibosa na beka keve enda baka mbula taka na bisinga enda ndo membasika kina na mbula ba karisto ni mai kinda baki kemunitiko kanda babe ni binaka ni tiko na bubale bakalu kalu na tamana lo bana kena lo tambu kena bosi ni kalu enda na mai siama bata sakatali na kena bagararamataki na ndo tali na ulutanga sai kwaya menda vako bata ke karisto menda vako bata ke karisto nimbera ninda reida na nonda itukutuku ena ngonongo sosuriti kianda ke rawani lolono lunda menda garava na kalu ena masu turanga binaka sakavalebu na nomuni loloma ke mami tamata ivalbalava ke mami sianga ni adhoba na kauni bagaroko taki kena na kalu ena buku ni lube munio chisu karisto ke mami sa bagatokai me ke mami tamata yalo ndondono bagatokai me ke mami bagandonui ke mami sa bagai bota ena loloma soliwale me ke mami lubemuni me ke mami iadho me ke mami okati me ke mami dua na leo ni nomuni mata bubale na bale buturanga na nomuni na tomana bate ke mami na ulutanga ni kune bata ke karisto buke ke mami na tikini ngaunongo na bale na nomuni bosa na bale na nomuni alotambu liuta ki mami ena ni mami vuli ana tikini ngauna binaka indai bosota kambokoda saka na ni mami bala chisu na ibakambula amen au bombote ninda sa tarati kuma ye vida na ulutanga saoti na nonda raida na bi bolvoluti e adoti ko na nonda mbula na tamata ke sang nindo weekend ngalala na ivalungo e ado talenga bwana ya apostolo Paula na bol ni Roma na wase vitu na wase o walu e bagarita kan ni benakata me bagadoro ko na bika binaka yenga irida na bimbasai ni bagadoro tingo ko na kava yengondo na ivalu e ado tu na nonda mbula na tamata na ivalu bagayalo ni vina bonua enda na baya buteki kanda kina na yabu ni matini tuni kalu se kwa na yabu ni loloma se ena yabu ni kwa baka tumbura na teboro se kwa na nonda garanga na kame nonda o yau rua na itobo ni mbulango bi bolu titi kwa na nonda mbula na tamata na sa ni mbula bagayalo kena sa ni mbula bagayango kwendo bosa kina bagalebo Paula na kena bosa babalangi the carnal mind sena itobo makawa the old man na ninda na vital no talenga mai ena ulutanga ninda na tarana ena ngonongo e vital no tagitiko menda vakoti vata ke karisto o dei me vakoti ena kaubela tai vata ke chisu karisto na ninda reda na ulutanga enda mai vitalono kina na vi bagadalai e rawa ninda mai lututukina ninda reda na vika enda rawa ni dhakava mai naka e dhakava nakalu weekenda ena nonda buku ni nonda bagambulai ulutanga taraba enda reda na yalo ndondonu i karisto nda reda na ulutanga ni nonda bagandonui ena buku i karisto ya na ngaunongo enda reda ninda vakoti bata ke karisto
ngandreva menda lako na nonda ivolotambu kia vakaenda rauni wilika na mataini nonda tikina kune na Filipai na wasi tolu na tikina indua Filipai na wasi tolu tikina indua vi vakana numitale opola vola tale me vakaritaka ni songo lotu mai Filipai na nonra rawa ni kakua ni vakarongoda se muria na nonra i vakapupuli o ira rando vaka mbimbitaka na kia na ndaulabeti dhake na vi vakandonui abu takinga vakatamata Polo Paula na Filipai na wasi tolu na tikina indua kauta sombu tukuna vango na ivolotambu meutinia wike mundo na wekangu mundo reki na turanga meu volavi ke mundo na vikaka wa volai liu sandina volai liu sa senga nindina ni kararawa biau ia na kando satu vinaka kina tapana puna sa mavaka utaka Paula mendo vaka na numir kina na lotu ba Karisto na mbimbi se na ulutanga ni nonda kakuni ndo vaka na nonda vakandonui veikiandanga vakatamata balatango endo na ulutanga raw sara ia endo ngule dhavi vaka wasuma gona puna isanga ni ngudhe kino Paula na nona buki tukuna merauni vaka numir na leoni songolotu ni nonda vakandonui na tamata isanga ni vaka yabutaki veikianda se endo na kaenda vakava ia vaka yabutaki na ka vakava nakalu kena isoli nikalu veiko batake yau tomana na kai vakareta ko Paula na tikine rua ndongaro ni ke mundo binaka mai na koli ndongaro ni ke mundo mai ve ira era sando zakava ndongaro ni ke mundo mai ve ira savili ndona vakamamasu vakareta kai kena tamate ni kalo Paula me rangangaro ni kina o irna leni lotu mai Filipai ve ira na tamata era ndola veta dhake na vi vakandonui mai na eavu ni tobo vakayango vakatoka okoya mera koli vakatoka okoya mera ndou dhakadha vakatoka okoya o ira era ndola veta dhake na ivuna oni veidhilivi era tumai o ira na ndou vakatabu buli takaongo mai na eavu ni nda vakandonui se nda vakambulai mai na vika enda dhakava nreta tani maikina na vakanananu ni nda vakambulai na loloma ni kalau ka nreta na vakanananu ni ka au vakayadhora au vakandonui kina ka au vakambulai kina goendo na ngangarauni me dando ngangarauni talenga kina o kianda na otuetini ngauna nda sambula kinongo mai veira era ndau la veta dhake so na ivakarauni mbula ravaka mbimbitaka merawa ni vakayabutaka na noanda vakandonui se na noanda adho kenda ke vakauna sengni thakavongo yo so sarando tukuna na lomalangi nrabusa kulkulu ke vakai kona sengani thakavongo sengani o thakavongo lomalangi nrabusa kulkulu Endareve na vitalo no enda vakadhora tikumai ninda kune patake Karisto o Karisto na nonda kakedenga ni satiko chisu vikenda enda nanga vitalo no taka ni okoya ena mai vakatoudhoko taka na nonda mbula ena mai vukea na turanga na nonda mbula Paretaka na tikine tarava ena Filipai na wasi tolu tikine tolu sa ikianda nga sa veivili ko ikianda sa masu vakayalo wana kalau ka rekita ki Karisto chisu ka sianga ni vakararavi kina yango duana mbula kune veira ravakatabu bulitaka na vika vakayango se kwena non vakararavi tu ena itobo vakayango kasianga ni vakararavi ena vakambauta se na itobo vakayalo ko vakasudhuma na kalau gosa andona mbole baleta na itobo vakayango sianga ni rawa ni muria se talai rawa se viwekani vakaboleka batake na kalau baleta na itobo vakayango o yiko o yau sianga ni ndaru sarenda taki kendaru tu vakawati bwana kalau sianga ni ndaru soro vaki kendaru ndona ndaro na pasende bwana kalau sianga ni rawa ni ndaru valuta vakataki kendaru
na itovo vakayango mbaleta yana wekangu, it's the natural you, it's the natural me. Na itovo vakayango sa bimbi menta kila na itovo vakayango oko ya kanda sudhu bata mai mai wana kete itinanda. Na mbula kwa esianga ni viwe kanitu bata kena kalu. Kwa na mbula esianga ni sorobaki wana kalu. Yana itovo vakayango. Sa rauta me so tawiti ko nan renre, so tawiti ko nan mbole ninda lako bata kena kalu, ni nonda kune bata ke Karisto, mbaleta na ivalu lebu enda valute tiko, o valuti ikuti nga bakate kiko. Au valuti au tiko nga bakate kiau. Kwa nabuna ruimbimbi kina na nonda na vitala noe na ngaunango meu vakoti au bata ke Karisto. Kila na kauvilatai ruoti ko na sana. Endona sana rumbikina na Karisto, endona sana endona me rumbikina me vako kina na tamata makawa. Me vakamatei na tamata makawa na itovo vakayango. Do bosa vakambimbi na tamate ni kalu pola. Ena vukungo ni rawa vikenda menda kune batake Karisto. Ia menda vakota. Menda ndingitaka menda vakota na tamata makawa. Ninda reda na ulutanga ngo ni tovo vakayango se oiko o yau sianga ni sorobaki vakaweti na mbula na pol ni Roma na wase walu tikene ono kina walu vakaritaka ni savuni mate na ngandreva ni tovo vakayango. Ye savuni mbula kena vakathengu na ngandreva ni tovo vakayalo. Ni savi medhaki ni tovo vakayango kena kalu. Ni sa sianga ni vakarongoda na vuna ni kalu. Ye sa nrenre sara me vakakina. Ndona mbole levu ni ndona tamata mbula tu ene itovo vakayango, mbula tu ene mbula vakalotu e vakarabi tu ene itovo vakayango, ena kai rau ni dhakava, tukuni vango na itovo vakayango vi medhaki batake na kalu. Na itovo vakayango sianga ni muria rawa na ivunau vinaka ni kalu, na ivunau ndondonu ni kalu, na ivunau sabasava ni kalu. Sianga ni rawa wana itovo vakayango. Varitaka mena tikina maidhake ni tovo vakayango embasika kina na mati. Se vakatava na nungu vakarabitaka na vika keve membaleta na nungu mbula batake na kalu vena itovo vakayango mo vakarabikina ena rusa. Au na rusa. Kia vakau vakarabitaka na vika u vakayadhora wana kalongo ena ka abutaki viyau. Varetaka na tikine walu ni Roma na wase walu tikine walu. Ia ko ira era sa itovo vakayango. Era sa sianga ni dhakavarawa na ka vinaka wana kalu. Enrenre wa endona tamata ni mbula na itovo vakayango. Enrenre wa me vive na kati vatake na kalu. Me mbula vatake na kalu. Goe thandona mbole. Mbaleta sianga nindo vikenda ngalala mai ene itovo vakayango. Sianga nindo vikenda sianga vikoya na mbula ni ndoka. Sianga nindo vikenda ngalala mai na ngavingadhia. Sianga nindo ngalala mai na nogunda na numiau bakate kiau. Sianga nindo sianga ni ngalala mai na vitovo ni veve lewu. Sianga nindo ngalala mai na itovo ni vuvu. Lomadha. Bela tenra kikedi ni mbula ni itovo vakayango kuni vikenda na tamata. Ia na itovo ya se vakadhava na nogusanga me ubaka vinaka tekiau. Ndona ulutanga nda vulida rawa ni temaki yau na ivala da me just to be a put on Christian me rai wale tunga ni tamata lotu yesianga ni kena ndina todhoko genuine of a Christian experience goendona mbole ve kenda na tamata lotu ve kenda na tamata nda viwa kani vatake na kalu ni rao ni mbasika na tovo vakayango ena sona vei talanoa i vale, sona vei leti e ado, sona vei mbambeka na vono ni dhaka tol ni ngau ni sala mbasika na itovo vakayango mbaleta na itovo vakayango mbula taka sarau tu ngau kwaya na vika talitaka na ivala da me dhakavo kwa na ivala da go vikenda na viokani turanga na marama rubuke na ngone leo vike muni na ngone dua na mbole lebu ka menta ndingitaka na ngaunongo na vonuanga iko varongo tukina turanga buki yau meu vakota meu vakamatea na itovo vakayango tukona vikenda na Efesona wasiaba ena tikine rosanga vulkarua ena vuku ni vala eliu mondo mbiuta tanikina na tamata makawa
o koe sa dhamai ena vuku ni ngangande dha sa ve vaka isini. Tukuna pangona tikini polo tambungo ena kiana pakandia papalangi. We need to put off the old man. Menda mbiuta tani na tamata makawa. Me ado me bisa utaki kenda na kalu, me ado me pakabui kenda na kalu, me ado me mbasika na revival and reformation, and andel ningau na ndambula kina turanga kena marama, me bukei kenda na kalu, me andambiuta tani na itobo ni tamata makao. Balata na itobo ni tamata makao, pakarita kani bolo tambu, mbasika kina na ngangandre dha, kwa endo viva kay sini. Na yalo ni tamata sa endo viva kay sini, pakarita kani bolo tambu. Siya pagkatapon na ibunaw o bunaw taka, siya pagkatapon na viwasay o ron viwasay kina, siya pagkatapon na kote o zomba, siya pagkatapon na neketay o tokara, siya pagkatapon na isul ni lotu, kaya na bula-bula na kaya na manggosa, na yalo ni tamata endo viva kay sini. Kaya baka endua endingoba kay iloba na lomanda na kalu ikila. Kwa na buna sa ando baka mbimbita ka na ibola tambo Paula baka wasibi mekakuwa ninda baka rarabi na itoba baka yango ni nonda mbula ni bika udhakaba sianga ena sianga ni rao ni baka binaka tekiau kendona kaya baka binaka tekiau me umbiu tatani na itobo ni tamata makawa me ubaka matea me vako ena kaubela tai. Warita kabikyanda na efsona wa seba tikine rosinga bulka tolu kina rosinga bulka ba mondo baka boi mai na lo mundo kena lo mamundo ka mondo baka isulu ena tamata bo o kwa sa vaka me baka na kelo ena yalo ndondonu kena yalo sabsaba nindina turang kena marama na mataini atama ya mbale ena ivala valava. Kwa sa takabi kende tuki nongo na buko ni non rau na numi rau bakate ki rau na bi baka sudumi kina na ibala balada ka sa takabi kende tu na tamata and the suduma ina ndel ni burburungo na ibala balada. Our human nature is sinfulness. Sengindo bi kende ngalal kina. Enda talita ka menda zakaba na da na ngangandre da na ibala balada. Go weekend na biokani na kai kautamai na matai ni atama. E pakarita kay kyo Paula na ikarua ni atama say kwa na tamata vo Chisu Karisto ni sanda vingomi Chisu Karisto o Chisu save imbuli vo sakatali kina nondambula ninda ndingi taka menda sorba kikenda ninda ndingi taka menda soli kenda tauzoko ena veli utaki nikalo kina nondambula ena vaka suduma na kalo weekend na tamata vo ena baka suduma ko weekend na tamata meado menda viwekani kanda kune vata ke Karisto. Ibida na esani vitala nongo ena bimbi menda kila she odhei elo vako ena kobelatai. Odhei ve surete tiku kina na ivola tambu meu vakota kina kobelatai. Kani mbalimbali endondo numenda kilao kenda odhei me vako nindua sa vako sa mate belata na kaubelatai amate kina na turanga na tamata makawa ngandre vitalanga me mate na kaubelatai me vako na kaubelatai reda na kaya bagaretaka vikenda na holni kalatia na waseru na tikine rosinga bulu oiko vatekiyau endaru ndondonu mendaru mate mendaru vako ena kaubelatai mendaru vako vata ke Chisu melatango endua na yasana vagarita ka weekend o Paula vakati ki kwaya kala tena waseru tikine rosinga bulu vagarita kana tikini voltambu ki leile bungo ke rausa vakoti vata ke Karisto kina kaubelatai ya sa sianga ngani ko ya undina sa ambula tiko na Karisto nga sa ambula elomangu iya na nongumbula baka yangongo au sa ambula tiko kina ni sa baka mbauta na lube nikalo o kwa sa lomani au ka sa soli koya ena bukungu matai ni leso ni enda bulida o dhei me bako ena kaubelatai o iko o yau na tamata makawa me bako ena kaubelatai go Paula kaya nganreba me bagarita katiku ikeo kwaya na nona tamata makawa o Saula
na tamata ndau vakasarrota kira na era sa lotu beauty rival ni bebesu raida na non rabaga matei vakasarrota ko na isung lotu na tamata makawaya na tamata ndo vakarabitu ena itobo vakayango nyoko ya farisi ndo vakarabitu ena nona kawa vakatiu vakarabitu ena nona thilibi vakarabitu Paula ena nona murietu na ibunau yenge tukuna vango kwa ya au saba kota kena kobela tai bataki Kristo nona tamata makawa na dhaba na nonda ru tamata makawa na dhaba na nonda ru malumu na dhaba na nonda ru lenga nonda ru balada menda ru ndingi taka na bebu ke ni kalona yalo tambu mitumberi kenda menda vakota menda vakarumbeda na kobela tai bataki Kristo me bakau sabarita ko eti ena sana ndua ni kobela tai rumbi kino Kristo ena sana kandua me rumbi kino na tamata makawa me vagamatei na tamata makawa o yiko mo mate o yao mi mate ni ndua na yalo ni ndua na yalo ni vembulu vambote ni shanga ni ndo vikenda e vulanyi na yalo ni vembulu endando lako kede na vembulu wa endono wekanda enda reda ni sa ndavu tu ena kisi ni mate sa mate endua tu ena lomo ni kisi sa shanga ni rawatal ningai vosa mai na tamata sa shanga ni rawatal ningai avala sa shanga ni rawatal ni ndona kaya bakana numa sa oti mbaleta ni sa mate sa shanga ningai lewai kwa tale ndona ka mbaleta ni sa mate ndona kaya ndo bakatobole kina bakalebu na nonda mbula na tamata lotu ba Kristo ni ndua sanga me bakador weekenda ndona ka mosi ndau totolo na nonda ndau vena kata menda sumalesu ena bosa dhambeka sena itobo kaukawa enda roni bakador ba ndo tala wekanda ndo bakador weekenda isona ka ia ni ndona tamata mate ni viwekani ni tu batake Kristo kunya batake Kristo ni ndona tamata sa mate se bakadaba na nona bosa dhataki se bakadaba na nona bakalieli ai se bakasiosewani ena senga bakando ni bakaya balati kwa ya mbalata sa senga ninga imbula kwa ya sa oti sa mate ke baka sabarita ka tiku bikenda ni bola tambu ni oyigo batiki ya ndondo menda rumate ya daba na bune ni ndo ya do mekina sona nrenre sona lenga sona ka ndo tarambe no ndo mbula ndo totolo sarchunga na ndo ubena kata menda somalisu ni ndona yalo ni somati ko la kukina venga una keve iko motukuna yana no kumbula baka yalo eu mi umati tiko na besinga me mbula o Kristo belata na yalo ekune be pola mate ukoya mbula o Kristo ena bukuna keni mali o Kristo esana bosa o Kristo esana mbudhina na bagana nanu o Kristo esana ibalabal ni nona mbula belata sa ibe o pola sa mate o pola sa mbula o Kristo ena visau ni bakadora na kalou wa indona tamata sa ndingi taka me vako ena kovelatai sa sanga ninga indona ka bakaya volati au balata usa sanga ninga lewe au bakatiki au usa mate sa mbula o Kristo na mbula ngai bakarita ko pola na tikini volata mo na mbula sa ndingi taka ko ya me mbula kina sa mbula tunga ko na bakambauta evitane ulutanga itiku mai liu endana matanda ndana ngai vital no takakina membaleta na bakambauta go endona ulutanga mbimbi ndondonu menda kilana tomata bakambauta na kalu enda viva kanyi batakena kalu na bosongo na bakambauta ninda tomana na kai nda rede tiko bakayalo ike ndoni tukutuku bakarita ike o chisu ena bol ni luke no wase tin kaba ena tikine rosinga bulkono ke bakanda na senga ni tara ena rarama ni bakana nanungo ni nongo mate ena itobo bakayango endana senga ni torara na kai tukuno chisu me bakana kena imbalimbale vinakata na turanga menda kila na luke na wasetin kabati kene rosinga bulkono bakarita ko chisu ke bakaya ndua sala ko mai viau kasyanga ni dhata na tamana ke na tinana ke na otina ke irna lubena ke irna tuakana ke na tavina
ke ira na nganena ke na nona mbula talenga ena senga ni rawa ni nongu tiseipeli. Sando na itukutuku wambote ni tarano nonda bakananano. Mendona tamata muria na turango Chisu Karisto. Itu kuna pango kwa medata. Kena boso babalangi to hate his father, his mother, his brothers, sisters. Na watina mandanga wife, spouse. Irna wekana, nona friends, nona neighbors. Medata mandanga na nona mbula bakate kikwaya. Na bosongo na dhata na hate paka imbale tekitelanga na bosongo deny dua na vosa viwekani kena nonda vaka matea se mbiutatani na itobo vakayango merau ni matata weekend na itukutukungo ni usandingi taka meu samate na itobo vakayango meu vako vata ke Karisto yau sa sanga talinga iwiwe kani taki yau vata ke na tamangu se na tinangu se na nganengu se na tavingu se na tuakangu se na wekangu na itobo nimbula makawa kondo kila itanikina yau sa meiwiwe kani na itobo ni tamata vou kwa vembulikina na kelu na nona yalo tambu ini bale era sana siang ni kele yau irna wekangu na itobo nimbula makawa balata na itobo nimbula makawa ya au sa vata au sa muri Chisu o Chisu sa sulevi au nambula vou na viwe kani au sa maituki nongo se rabaka udhadhate ke umbiaka irna wekangu se rakaseti ya umbiaka na sianga bakandoni na bakaya balati ya umbalata nyukila au sa sianga ningai semaya we na viwe kani liu eu sa semaya we na viwe kani sa viva ka sudumi na kelu sa kwa na tamata vou sa kwa na tamata vaka suduma na kelu na mbula vaka yalo varetaka na karuni kornida na wase lima na tikina tinika ba me kauta sombu kina tikina tinika ono ni viwe kani kwa vena kato Chisu mendavata na tamanda na tinanda na nganenda na tuakanda na watinda na lubenda okenda vakati kikenda na viwe kani ngwe vaka matata tako paulo na karuni kornida na wase lima ngo no kenda sa senga ninga imbula na vukunda eu sa senga ninga imbula na vukungu eu sa mbula na vukui kwaya kasoli kwaya memati na vukungu rabe na kai barita kani bolotambu na tikine tin kabani karuni kornida na waselima ni sarawai keito sarna loloma Karisto ni keito salewaba kaongo ke vaka sa mate ndu na vuku ni tamata kevenga era sa mate kevenga tikine tin kalima kasa mate kokoya na vuku ni tamata kevenga meraka ko ni mbulati ko meyanga veiranga ko ira era sa mbula merayanga nga wa sa mate na vukundra ka tu dhaketale tikine tin kaono o kwengo ke to sanga isenga tale nindoka endua na tamata tarada na biwa kanibo sama imbulia ke o Paula sa sanga tale ninga biwa kanyo kwa sa sanga tale ninga indoka o kwa endua tale na tamata na vuku ni ka barita kanibolo tambu na vuku ni ka vakayango. So the relationship of the old man, the relationship of the old self has gone. Sala ko tani, sambiu tani, mbalit na daba, sama teo koya. Merau weekenda na menda vakila na bimbi ni viwe kanyungo turanga keno marama. Endondonu menda vakota na tamata vakayango kina kovelatai. Gitu kuna pango pola, endina nga kito wando kai Karisto na vuku ni ka vakayango. Tu kuna pango pola. Na viwe kani ni tobo bagayango kito wa vakila iliu mbula sarutunga bagarrabe ni tobo bagayango na vikila ibate ke Karisto ngeto mano koya iya kito usanga isenga talindo kai koya kina na relationship that is based on the flesh na yabu ni viwe kani vate ke Karisto koya bagayabu tagitu ene tobo bagayango tukuna bango pola kito usambi tatani kito usanga ninga indo kai koya kina baleta na daba sayado me kito umbula ena vuku ikoya kamate na vuku ikito we are living
not for ourselves. Kita usa sanga ninga imbula chuga na bukui kito. Kita usa ambula na bukui kwa ka mate na bukui kito. Rada na Roma na wase ono tikine rua na dabatale na yasa nimbula indondo numenda baka matea. Wareta kana ibola tambu sanga isara o kenda sa mate kina ibala balada enda na kita katiko baka ivei na ibala balada. Nindona tamata sa mate sa tiko na loma nikisi. Rao bana tamate ya me ibala balada me baka dor indona ibala balada me baka na nanuda senga sa senga ni rao. Nindaru mate nindaru sa se mai kendaru mendaru bako bate ke Kristo na ibala balada talenga sa senga talenga ninga yokati be kendaru. Bela nindaru sa ba? Daru sa mate. Daru sa andingi taka mendaru sa mate o di sana mbula na buku kendaru. O Chisu Kristo. Warita ka bikenda ni bola tambo Chisu endono na ibala balada. Senga nindu na no na ibala balada na turang o Chisu Kristo. He lived a perfect sinless life. Ngai baka samata kana bekangu ni sa o mate o iko se dava na ibala balada enda ndaru lutu kina baka wasuma. Daru rawani tarambi kina baka wasuma na ibala balada iko kila au kila na non daru ndu ibala balada kila na kelo. Itu kuni pango ni ndaru ndingi taka mendaru mate. Sa senga ninga yo kativi kendaru na ibala balada. Belata dava sambula o Kristo. Sa sotavo Kristo na ngangandri ni bala balada ya. Belata nyoko senga nindua na nona ibala balada. Gua mebuki kendaru kina na turanga. Belata bunga ngau na ndando baka ulumbale taka o tamate bala balada ya. Tamate bala balada. O tamata zunru ya. O tamata ndo boso da. Na nugu ibala balada. Na bekangu. Niko surrender, niko solia, niko submit, niko mate. Tamata sa mate, eroni bala balada, sianga. Niko mate mo baka tule wataka membulo Kristo na lomamu kena lomangu. Endaru na reda, nindaru na mbula taka endo na mbula ibibe kanye kunikino Kristo na mbula enganga. Maine bala balada. Na secret ni non tanganga maine bala balada. Belata bunga ngau nenda lutu tu ni bala balada. Belata enda ndingi taka tunga bakatiki kenda menda lewa ikenda tunga bakatiki kenda. Enda lewa tunga na ibaka rauni vital no enda vital no kina na vika enda wilika na vika enda saraba na vika enda rongoda na vika enda tobolea na vika enda denguba vaka nananu kina na ibala balada. Ia ninda mate na itobo baka yango menda mate membulo Kristo. O Kristo na buo taka kelimai na buo nimbula ndaru sianga ni rawata. Men raun weekendaru mendaru nganga mai na ibala balada. Tukuna bango na Roma na wasi ono tikine walu. Ia ke baka enda sa mate vata ke Kristo enda baka ndinata ninda na mbula vata kaya talenga. Ameni. Na Kristo na baka vuno koya menda nganga mai na ibala balada. Roma tomana tona Roma na wase ono tikine viwa kena tikine tinkaba ninda sakila ni sa baka turi zake tale mai na mate na Kristo na sianga ni mate tale sa sianga tale ni rawai koya na mate ni sa mate kokoya sa mate baka ndua na buku ni bala balada ia ni sa ngai mbula sa mbula bwana kelo mondo baka tale ngakina nindo sa baka sami ke mondo sa mate sara kina ibala balada ka mbula bwana kelo na buku I Chisu Kristo. Nondaru ngangandri lebu mendaru mate. Nindaru yandra dhake na bima taka mendaru tuku na turanga. Nikuwa undingi taka meu mate. Meu mate moni mbula ina bukungu. Na bika kebe usotaba mena tolninga unisala kena bonua una lako kina na bali bola bola ngo na tiku kina se na bonua ngo na nongo loma ni bali bulia una dhuruma ni kuwa. O ira keve u vital no kaya au vina kata meu mate moni mbula moni bosa moni lako moni bagana nanu o ke moni na kelo na bukungu ya menondaru ngangandre ena besinga ke baka ndaru vina kata mendaru nganga mai ena ibala balaga parita kana tikina tinika rua ni Roma na wase ono o koe mengai kako ni nguma tua na ibala balada ena ngomundo sa materawa mondo muria na kena ngangandre da kako talengani solia na vetiki mundo kina ibala balada me baka kina na kada
do suli ke mundo nga wana kalo me bakando sa mbula mai na mate ke na veti ki mundo wana kalo me vaka kina na ka endondonu tikine tin ka ba ni sa sianga ni vaka talia taki ke mundo na bala da ni ndo sa sianga ni lewai ena ibunau ena lolomanga ni ndua na tamata na wekangu ni ndua na tamata e ndingi taka me mate okwa sa sianga ni ngai mbula sa mbula na Kristo sa sianga ni ngai yado bikwaya me takava na nona mbula na ibala da mbula tini sa mate sa mbula o Kristo sa sianga ni ngai yado bikwaya na dhunrubi ni bunau sa yado bikwaya na loloma ni kalu gona secret gona kavuni ni nonda ganga mai ena ibala da ganga mai ena bi bolboluti kwa yado tu ena nonda mbula na bisinga ninda yanra dake na bi mataka nin ber ninda lako lai buli lai daga baga mata utaki ko mo masu katukuna turanga eu meu mate merawa vi kemuni monimbula ena bukungu dotal ne sana ni nonda vakota kina koveletai sei kwaya na ngangandre ni tobo baka vura Reda kaya barita na kalitia na wase ono tikine tin kaba iyo ko yau me ka ko sar na kata ni me urekitaka na koveletai nga ni nonda turanga ko Chisu Kristo o ko isa lau bako kina biau ena koveletai na vika vaka vura ko yau talenga kina vika vaka vura ni ndarundingi taka mendarumate o yiko bateke yau mendarundingi taka mendarumate sasanga talinga itarai kendaru na ibaga bubuli sena yabu ni ka vaka vura balateni sana mbulo Kristo daru sana mbula ena yabu nilo malangi the principle of the kingdom of God. Sasa ningele weekend the worldly principle, the secular principle. Na kena kakana, na kena weningunu, na kena mbula, na kena lasa, na kena vale, era dhuruma na tamata, na kena vale ni marau. Dona kaya baga matea na ngangandre ngo, ni tobo baga yango, ninda vakota kina kaubelatai, bata ke Chisu Kristo, baka matea talanga weekend na ngangandre ni tobo baka vura sando na katali siwa ba balata ninda reda na principle kay vura enda baka sangara sagani dona ka maroroi kenda kino vura iyan principle ni lo malangi ko baka suduma na kalu weekend enda maroroya enda kumuna batamai na blessing todo ko ni satiko Chisu enda nondambula me adoba na blessing, the glorious blessing, the blessed hope ko bolao teto sai ko na nona rai baka yuku kumai na nonda kalu o Chisu Kristo ebe na bono ikon dingitaka meleweiko na bika baka vura kena itobo kena ibalabala kena baka nananu se ondingitaka mo lewaiko na kalu kena nona yabu baka matin tu baka lomalangi kasotaba na baka vengu kamo marroya na nomumbula me adoba na singan rusota kena bata kena turanga o Chisu Kristo waritaka bia wendo na itokanyo baka taltala albereti ndakuitonga taltala sa bagavengu ena vida na bula sa oti ka bagarita ko na ngau se taltala tiku mai kine nandi verto na dorbo kena ngonelewa ni songolotu ni kabitu mai na maka tukuna bango ko nyoti ndona songo ni biwa lutu taki verto pada bake bakai revi ko nakalu. Are you crazy for God? Wada bake baka revi ko na tamate na buruburungo erangay tukuna o kango sa datu na uluna na bika baka burubura sa baka sanggara tunga ko na bika baka burubura binaka ni ratal no teki ko baka waya na tamata se mendo na tamata revi ko mengay tukuna biko
sa dhana ulumu bwana kalu. You are crazy for God. Na biokani turanga kena marama dorbo kena ngonela na itukutuko ya sianga bakando ni ali eno nungu bakana nanu au nungu mbole me nondaru mbole me rivikenda roburubura ni dhana ulunda rubwana kalu. We are crazy for God. Balatini ndarundingi taka me sa sianga ningele weekend daru ni tobo bagayango na ka kevenga sa bagaraitaga na kalu ka bosa kina na turanga vei ko bataki yau ena itukutungo menda ruba kota na tamata makao kina ko belatai meado me vako na tamata I balabalava meado talanga me vako na lasa ke burubura na itobo baga burubura e kilana daba weekenda nindo na tamata sa mate sa siang ningele wei ko talanga na ibunau nindo na tamata sa andingi taka me vakota ni tobo bagayango sa mate talanga viko na ibunau nikalo. The law of God is cease to a dead person. Nindo na tamat sa atu na kisi ni mate erau ni muriau ko na ibunau erau ni talay raw ko na ibunau sianga gua talanga na kaabuni ni nonda raida na nonda na kena labeti da kena ibunau na nonda mbula ni sa siang ni mbulo ya sa mbulo karisto o yau sa yado meu talay rawa siang ni abuta ki be yau o di sambula na bukungu o karisto sambula na bukungu yang itu kuna weekend na ibola tamu ni o karisto sa mai vakaya dhorokoya the fulfillment of the law sa chukui be ke sa buata ki mai siang ni not based on myself based on the living Christ in me na karisto ena lomangu kwa sabu ke yau ena nongu muria katalay rawa ena ibunau nikalo reda na kai bareta kana Roma na wasebitu tikine baki no ono do sabaka kina na biwakani nindo usanga isereki mene ibunau ena buku ni yango ikaristo mendo tani mondo ubiwa tini kaya iyo kokoya sa baka turida ke talima ina mate menda buakina bwana kalu tikine lima ninda sa tiko baka yango nga san dau tumbu baka ukawa na betikinda na ngangandreda sa tumbu mai na ibunau me bua takikina na mate tikine ono ia enda sanga isireki mai na ibunau ninda sanga imate kina kasa vaudikenda menda ia na vingaravi ena itobo bau nialo kasiangai ena itobo makawa ni ibunau wikenda na biokani ninda reda na mbula na chisu o chisu e perfect representative ni kena muri ni kena taudhoko na ibunau ena nona mbula e sianga ni sa bola ni roro mai bango na sigatambo minda redi chisu ni baka totolo me ba kusukusa e sa roro chuma ni sigatambo me ulei boli baka totolo me ulei dhakabango na market mo ya niena nongu isul ni lotu sianga esa nona itobo sartunga the lifestyle of Jesus na muria na ibunau nikalu enda raida ni ado membulo karisto ena lomanda e bagarita ka weekenda ni sana yado na ibunau nikalu menonda lifestyle sana siang ni dola sana siang ni ndona ka o wariri kina siang ni ndona ka baka loma oda taiki ko kina siang ni ndona ka mo ninda reda na turanga me reda mbeka indona dona ngone lewa baka isulu leka siang ni reda na turanga ni buni taka mai na matana me ka ku ni reda na ngone lewa ya ndere bala sianga o chisu era ni ndambi tu bateke dua na marama ndau tangane sianga baka ndoni mbasi ka mai nono baka nananu endo na baka samadha dona baka nananu dha melako tanikina nono baka nananu yengeri na yalo ni nona mbulo chisu kena na taudhoko ni bunau nikalo kina nona mbula ngai baka samata kana presentation ya ni ndona tamata sa mate me mbulo karisto me baka nananu karisto me poso karisto me lako karisto ena mbula ni ndona tamata sa sorba ki kwa mendingi taka au sa mate au sa yado ike
me sambula na kalu ena lomangu. Sana pakatava na taudhoko ni viwe kanyi nda na reda na nonda vi matavuvale, ena nonda vi tikutiko, ena nonda vi puno ni dhaka korni vuli, ninda ndingi taka menda mate membula na kalu. Sana kami kamida na vi talanoa. Sana kami kamida na vi bosaki. Sana yadu tali na vi watini merau vilo mani. Sandona kana kakaborobor ni vuvale sa tue na ngano ni kuwa. Sandona kana lasa itumba sa yadu tue na ngano ni kuwa. Sandona kana na lamba yadu tigumai ena vimbiu ke na kabor ni vuvale sa yadu tue na ngano ni kuwa. E pakatava ni ndona vi watini me ndingi tako tata, ndingi tako nana. Au sana mate, sana mbolo Karisto. Sana suka may nadakadako tata. Sana raida tuo kwa ni sa onga tiko nana ibal ni kuro na kena baka sangari na kakana. Sana lago mo kwa sana may vibuke virto na ngwani baka silimirto baka isulta kirto. Sana sana yali o kwa na tata kwa may mbutu may bango orto unduin ro na leoni matabuba lembalatin orto rereba ki tata. Salang mga mo tata ndambe dab sambuta. Dab engkesi kinongo. Dab sinidaka kinongo. O daka tsugumay na singa to dakungo. Dabango. Yado na tumbo na bibala na bitalo no eloma ni bubale. Ia nindua na biwatini, sendua na bubale, sendua na tamata tamu sakay ni ndingitaka. Memati, membula o Karisto. Kami kamida ni nonda raida na nonda mbulongo. Ni baka mbale. Ena viwa kani watake na kalu. Ena nonda vitala noa. Ena nonda itobo ni mbula. Ena nonda ivala. Kakede sana yado. Belata sasianga nyingai oiko sambula. Sasianga nyingai yau sambula. O Karisto e sambula. Ena lo mandaru. Amen. Abambote ni nonda rungangandro ya. Ninda bagarudaba na itukutungo. Waritaka wiki anda na bol ni Roma na wasia walu tikine tolu kina ba. Ia enda sanga isereki maine bunau. Ninda sanga imate kina kasa abodi kianda. Menda ia na vingarabi na itobo bau ni alo. Kasenga ena itobo makawa ni bunau. Na wekangu nongu ngangandre. Ka nongu masu. Nina wakadilaba na kalu na alo tambo. Na nonda rumbula. Na nonda rungandreba na kalu. Me waka sudumi kiandaru na tamata bau. Merau wekendaru mendaru mbiuta tani. Put off the old man. The carnal man. Merau nindaru kune watake Karisto. Ena iweti ni ngaunongo. Me vinguba bakalungo tataka na kaluna nono bosa enda mai. Ndo watakina na ngaunongo. Ka nongu masu ni ndo warongo tiko. Mena sulia nono mbula. Me tuku na turanga o yau ni kuwa. Au sabakoti au ena kaubela tai. O sabakota na ngangandri ni keburubura. Wakota na ibalabala dao ndo mbula kina. O sabakota talangana ibunau. Merau vikemuni. Moni bakusuduma na nomuni bosa. Me umaroya. Ena nongumbula. Dona nonda masu. Turanga binabalebu na nomuni bosa. Binabalebu na nomuni besureti. Bukea endua e barongo. Me kimami kilana mbimbini ni mami viwekani. Veita uraki. Bagosibi turanga me kimami kune tiko bateke ikemuni. Binabalebu na kaluna mbole ngo. Sangani rawa. Belatini kimami voluti kimami tiku nga bakati kimami. Raundondo nga nakalo ni kimami baka iyo bekemuni. Kasor baka woti na ni mami mbula bekemuni. Moni mbiuta tani na tamata makawa. Me bakoti na kovela tai. Bakoti bata na ivala da na ngangandre baka burubura. Kena ivunau. Me kimami sambula na buku ichisu Karisto. Beleto chisu sayado me ne mami kakedenga. Na balebu na nomuni ndaurongo masu ni sabai ke mami na nomuni nratali ke mami masu na baga binibinaka na bukomuni chisu na ne mami turanga na ne mami bagambula. Amen.